clear message sa sarkar berkunjuk sa first department halor iwe jik kentin ni balapan mi da PCCF ba adring ba iba wanyang badai we ni ki DFO ba ya katu ka jaka hapo madif kola la on religious purpose ma kata ka kentin bi kelarapan mi on religious purpose te ko jing dawana ka seng jungi nang ni smak mangin saya kendu kenun nyam balang per belang kestan dingi ngin sale ya kendu angin ni syong no bati mani keren ba lada ka forest department kalaban ay ya kuwi kenun nyam abana bar macam no kalaban de bagan nyam ayu ndai mentangi dawana ka forest department du baka di bang ailang selensar kajaka ya ki balang per ki badan hang ne ko ri kasi janji dingi namar kum ker kum mangitip nakastit ka jungi majority 40% nakasispa ngide kini balang kestan per te takadong ong ba wat ya ka niam khasiru na ngakentup lang hangta ba ka forest ka diban ajaka nang ni skman rada kiwan kerpat ani kiwan ut sa ka forest makan pak bakin pan jaka bang ai bakin bu iki penyeng iki yang mani ki jongki ngene bejit penyeng kita ki jaka penyeng jong balong la kaniam khasi badon lagi jong kita ki jaka penyeng lagi laka kaniam gurukam gojong ka penyeng yang structure jeki yang tu tunjuk ru ya ki belang kestan per kata kadai ko wei ba ngendawa nang ni skman na kadai forest department mar ba ba ki keren shai kala de keren shai on religious purpose ya lada kalong hakata gurukam ngingin nang ngin sakale ya keren bar ki kunon balang kani kalong ka message syaka sarkaru tunjuk ru syaka forest department naita brisbane